ሰላም ሰላም የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያኖች ቲጂ ነኝ። የማታውቁኝ ሰው ትኖራላችሁ ብዬ አላስብም። የኔ ቪዲዮ አይታችሁ በፊት የምትጫወቱ የምትደሰቱ እህት ወንድሞቼ እኔ ቪዲዮ ኮፒ ሊንክ ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃቸዋለሁ። በፊት እኔ ተጫዋች ነኝ፣ አሳቂ ነኝ። አሳቂ ሲከፋ በጣም ክብደት አለው። እኔ ጭንቀት አልወድም። እኔ መጫወት ብቻ ነው የሚመቸኝ፣ ሳቅ ብቻ ነው። አዛን አልወድም እና ሰው ሲገፋኝም አልወድም። በቃ ለሁሉም እኩል ነበርኩት። ማንንም ሲገፋኝ ቻይ ነበርኩት። ታውቃኛላችሁ በፊት የት እንደነበርኩትና ምን እንደሚሰራ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እኔ ራሴ ላይ ትኩረት የሚያደርገው ሴት ነኝ። በኮንፊደንስ ማንም ሳልደርስ በራሴ ላይ ትኩረት የሚሰጠው ሴት ነኝ። ግን እዚህ ሰሞን ከፋኝ። መልእክት አስቀምጬ የሚሆነው ነገርም አላቅም ብዬ ነው ይህን ቪዲዮ የሰራው ያለሁት። ነገ ምን እንደሚሆን አላቅም። እየገፉኝ ነው። ዘመዴ ሆኖ አይደለም በቃ እንደው ምንም ሳልደርስ እኔ ምንም ማንንም ተጠያቂ ሳይሆን በታመመ ሰውም ይጠራኛሉ። አንቺን የታመምሽ አንቺን እንደዚህ ያረግሽው ይለኛሉ። ግን እግዚአብሔር የሰጠ እግዚአብሔር ያረገውን ሁሉ እኔ ላይ ነው የሚፈርዱት። እየገፉኝ ነው፣ እያንበረከኩኝ ነው፣ በቃ እያስለቀሱኝ ነው። ታውቃኛላችሁ ቲክቶክ ስንት እንደሆነ አጣሁት። ሁሉንም በቃ በእናንተ ብርቱ ነው ዛሬ የደረስኩትና አሁን ምን ላይ እንዳለው ታውቃላችሁ። ስለዚህ በጣም ጭንቅላቴ እንደ በፊቱ አይደለሁም፣ እንደ ትላንትና አልነበርኩም። አሁን ይዞርብኛል። በጣም እያመመኝ ነው፣ እየተሰማኝ ነው። ምንም አድርጌ አይደለም። እኔ በጣም ተጫዋቲ ሴት ነኝ፣ ሰውን የሚያስደስት ሴት ነኝ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ሲከፋ በጣም መጥፎ ነው። እኔ ጭንቀት አልወድም። በጣም ተደስታች ሴት ነኝ። ልክ እናንተን እንደሚያስታውቱ ሁሉም ቤተሰቤም እዚህ ያለው አረብ ሀገር ምሰራ ቤትም እንኳን እየተደሰቱ ነው የሚኖረው ቦታ ማንንም አልደርስም። እኔ ማንንም ግን እዚህ ሰሞን የሚካሄድብኝ ሁሉንም ችዬ መጥቼ እዚህ ሰሞን ግን አላቅሜ የሆነ ነገር መጣብኝ። በቃ ኦሮምኛም ባታውቁት የምትሰሙ ልጆች ታውቃላችሁ እዚህ ሰሞን ምን እንደተፈጠረ ያለው። ኦሮምኛ የምታውቁ ሰዎች ደግሞ እኔ ላስረዳችሁ ብዬ ነው። ለዚህ ነው በአማርኛ የሚያወራውና እናንተ ነው እኔን ያግዛችሁ እዚህ ያደረሳችሁኝ። ለዚህ ነው በአማርኛ የሚያወራው። ስለዚህ ከዚህ ጭንቀት እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያወጣኝ። እውነተኛዬንም እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያወጣኝ። እባካችሁ ለዚህች ለታመመች እህቴም ጸሎት አድርጉልኝ። እሷ ከተዳነች እኔ ቆሜ እሄዳለሁ። በእግዚአብሔር እለምናቸዋለሁ። ለህይወቴም፣ ለራሴም፣ ለጭንቅላቴም፣ ለማንነቴም እግዚአብሔር እንድትለምኑልኝ በትህትና ጠይቃቸዋለሁ። ሌላ ምንም አላሻግራቸውም። እኔ ብር ስጡኝ በድሩኝ እያልኩ አይደለም። እግዚአብሔር ብቻ ለምኑልኝ ራሴን እስከሚያገኝ ድረስ ማለት ነው። እና ሁሌ ጊዜ እየለቀስኩ ነው የሚኖረው። ከፍቶኛል። እኔ እዚህ ሀገር ማንም የለኝም። ዘመድ ቅርና ከአገሬ ውስጥ የሚያውቀው ሰው የለኝም እዚህ ሀገር። እኔ እንኳን አገሬ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው አገሬ ውስጥ ሆኖ የአንድ ዘመድ ወና አንድ ሰፈር ሰው የለኝም። እኔ ይቅር ዘመድ ማለት ነው። ስለዚህ ዘመዴም ወገኔም እናንተ ነውና አብራ እንድትቆሙ በትህትና ጠይቃቸዋለሁ። ብሞትም ብኖርም እናንተ ነው ያላችሁልኝ እላቸዋለሁ። በእመቤቴ ማርያም ይጃቸዋለሁ። በያላችሁበት መንገድ ጸሎት እንድታረጉልኝ፣ አይዞሽ እንድትሉኝ፣ እውነትሽ እግዚአብሔር ያስወጣልሽ እንድትሉኝ። ሁሉም ሰው ተቀየረብኝ። እመቤቴ ማርያም ብቻ ነው አልተቀየረችብኝ። ሁሉ ጊዜ ከሷ ጋር ነው የሚያወራው እንጂ ሰው ካኮረፈኝ ሁሉም ሰው ያላወራኝም። ጓደኛዬ ወለምኑ አላወራኝም። ስለዚህ እባካችሁ ጸሎት እንድታረጉልኝ በትህትና ጠይቃቸዋለሁ እላቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። ገኒ ማል ሰልጥና ከና ከሚዲያን ኦዴሱ hir'ina maalii qabda kana deemte of dhoksu osoo hedduu gorsitu atuu gorsa barbaadde gita afaan keetii ga'u. Ganni maal salphina kana kan miidiyaan odeessu hir'ina maalii qabda kana deemte of dhoksu osoo hedduu gorsitu atuu gorsa barbaadde gita afaan keetii ga'umaaf dadhabde jechuun osoo niyyee akka warra sammuun dhagabu
daqiiqaa osoo hin guunne si biraan naaf dhaqqabu. Hedduutu kufaatii kee eegaa akka saree raqa argitee isaaniif gammachuu guddaadha gaafa ati mucucaatte. Warra dhiirotaa irraallee rooba qarshii caamsite. Warruma shaamarranii hoo maaluma isaan miite. Bareedina yaadaa qabda isan dinqisiifadha duruu. Har'a oduu namaatiif jaalala keen gurguru. Ati durattuu jabduudha omtuu sin laaffisu. Deemsa keetti fufi osoo hunduu odeessu. Cufamtee yookiin immoo ikaaman jala cufame namarraa futee kennaafi jirti. Hiriyyarraa futee kaffalaa jirti. Koy Rahma sabar Rahma Lina mute na rago dan malle taran singe ati ma jarjar tan na ajaibe bar ma jarjar Laki yuwatan bar nam tokko tokko na hasan ati jarjarina insira me kara unda malle abbangi yelles kesa jira dagai namna sheek ni kun ille kun jira saawuzi lee jira kana salfadhaati keessa fixadha nama guddaa kana salfadha isinoo hojiin ganaa hojjatta Rahma dhaggeeffadhu Rahma Liina dhaggeeffadha isin lachuu ani Rahma leen beeku Liina sirritan jaaladha sinan hordofasi Rahma leen beeku garuu isin lachuu isinitti malaali waan xiqqaa jettanii waan bada wanna ba koy tigistina raawsi kabajamo dubbii finne turre dubbiin sun maaltu ta'e ka jedhu isinitti lafaa kaafnee tokko tokko waan dubbannu miti jechuudha. Dubbii maaliin finnee eessa geessine maaliif shaarametti deebinaa jechuudha. Waa'ee baankii sana dubbannee walii galleerra. Baankiin suni maallaqa sana fuuteetti isii bira ga'eera. Maallaqni dhaggeeffadhaati. Akka isii bira ga'e isiin natti hime. Maallaqa sana isiin baankii keessaa miiliyoona tokko qabaattu isii abbaa maallaqaan ilaallattu. Miiliyoona lama ofeete baankii kaachuu dandeessi. Irratti cufamuu danda'a. Maallaqni kuni intala kana bira ga'eera wanni isin naa hubachuu qabdan. Rahma Dubai bira ga'eera maallaqni dhibba wala mannee fudhanneera. Koy ka. Bamin ergitanya ook. Amma yoo as ofii kiyya deemee viidiyoo banee. Koy ka anifati waa walii galle koy ka anifati waa walii galle ni maa jira maa sabarat. Waan anifati walii naasoo. Anifati kan walii galle kora tokkummaa. Birriin kee Obsi imeen fita obsi. Imeen fita obsi. Kan walii galleeni. Imeen fita obsi. Imeen fita obsi. Waan walii naa anifati walii naasoo ne nummatatti maa dhagayi. Maallaqni kun yaabiyyaa kabajamoo. Ani amma jidduu galaan jiru kanuma anumaafati haasofne birriin kun egaa risiitiin kun sibira ga'e ayidiin kun guyyaa barbaade siifaa ba'u guyyaa barbaade haa dhumatu birrii kana dhaqxee risiitii kanaan fudhachuu dandeessa haqni ishii sibira jira galchii naan jette hin jenne hayyeen yoon argadhe ayidiin kun haga sirraawutti hin gashaa siin jedhe hin jenne kanallee engadde waliin haasofne sa'aatii dheeraa sifaan haase. Haye, naofsi ka. Naofsi abibti. Naofsi. Ummata keenya kabajamoo amma leera deebi'ee waa isinitti hima. Narkatti hin qabini miti godhadhu waan isiidhaa waliin haasa'e. Maallaqa mucaan joordoon irraa irra galchitee isii bira ga'eera. Isii bira ga'ummaa inni akkaawuntii isii irra ga'ee cheek ta'ee isiin fuuteetti. Fuuchuun borsaa kaachuu miti. Akkaawuntii isii irra galee xumurameera wal biraa galaniiru. Sirra galeera narra galeera biyya naa ergigaa tolle jedhanii wal biraa galaniiru. Sanaa booda miiliyoona tokko baankii kaachuu malti. Miiliyoona lama baankii kaachuu galti. Irratti cufamuu mala. Kasaaraan abbaa birrii ilaallatu jechuu barbaadeetan na hubataa deema. Eega birrii kana xumuranii isiin giroosii baankii kaatte birrii. Giroosii baankii kaatte akkasiin irraa hubadhetti. Birrii sana baankiitti dhiifatte waan isiin dhiifatte irra beeku. Utuu isiin achi teessuu itti cufame akkasiin natti himtetti. Isiitti cufame jechuudha haadha isii Dubaay hin jirtu kanatti. Isin sun maallaqni naa galeera jettee walii galanii walii naasaanii maallaqni yoo bira ga'eera eeyyen na bira ga'eera. Biyya naa ergi ta'ee naa ergiga walii galaniiru. Isin kun baankii keessatti eegana bira ga'eera jettee itti farramtee walii galtee booda baankii keessatti dhiifte maallaqa akkanatti himteetti. Baankii keessaa birrii guddaa qabaachuu malti xiqqaa qabaachuu malti ani hin beeku kan. Narratti cufamee jette. Okay sirratti cufamee eeyyen kasaaraan kan eenyu tiree walii gallee eeyyen kasaaraan kun eegana irratti cufamee si bira jira naan jette haqa siinan galchaa naan jette.